Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngithatha ingeza amazinyo fast futhi mayo December kahle kahle umuntu makavuka ekuseni kumele ageza beri. Ngiyazi manje ngo December anytime is the time ungathi usahlezi lapho umuntu afike ngelinye iplan elizima kakhulu wena thola ukuthi awagezanga ugcine sowusele net kanjalo. Mara December se-Middleburg ngiyamazi uqala late gabi kumtono Stories Comedy Show ngabo 24 December. Yes back bekaqala elinyana sesenenye event ebebathi Ultimate. Yes bengasimnandi bekumhlola iwanda ukuthi kuyenzakaleni kule event. Can take ama owner wakhona ke asichazela. Angisho ukuthi izinkukhu zakamagogo kulamalanga ngisazibami ngebreakfast bengidlala guys kulamalanga lawa sezidla ibuffet idla iziphindaphinde yabo ukuthi lo mbila ungakanani njengoba ulana phansi lo mbila lona ngiyewususa nokususa ziyokudla totot ngezi-5 January ufuna ukuthi zidle zisuthe ntisi that ngabo January mangaba kunasitshawe ngivele ngizibambele i1 ngihlabe uChristmas wena ujame njani lapha bekha benza amaphathi basimeme size sizokudla ama7 colors mara masaladi siwadla from ngo10 totot ngabo 3 after red siyakumtono steroids yabona nangabe ukuthi ithikithi usengakalithenga awu sekingene kulukulu uyayibona ukuthi line up akhona heavy kanjani wonke umuntu uzaba lapho nalabo bahlezi basihlemela ukuthi bona bazubunandi baseJozi mara kase sibone na ku status bapostile bagrova bazabe bakhona umuntu akhona ufika kuchomela ngade weye neJozi agroova ngakhona shaya ngakhona ilifestyle jiki pipe lakho lehabli selingakuyo usaba bazi ukuthi lo muntu usekathethe ipipe lehabli lenze microphone lapho umuza ukuthi bro what are you drinking hayibo uphele wena ucela ungitshela ukuthi ushaya lifestyle manje sofuna uphuza icorons yami kanjani mfowethu lana guys sigcine sesizithola sebenza kanzima kabi yes lezi inkukhu lezala nekitizi yangihlolela yonke sesinamantswela mara lokho zilibele zihlezi zoyitrina lapha esithini and into enzeka lana ukuthi sekuhlangahlangene kakhulu ke bafowethu sekufuna ukuthi kuyenziwa ama DNA test amanye amaqanda hechila amanye awahechanga lezi inkukhu sezihlangahlangene kakhulu ukuthi kahle kahle abantwana baphumile manje bakabani ngidazi nathi ngizibambe ngebreakfast yeGrace lapha cause yona ifenyana nalabantwana baceda ukuvela bakhona ukugwina mara abantu bekosi into engeyithini-ke le cause lezi inkukhu lezi zihlangahlangene rehke manje azazi ukuthi labantwana bakabani zonke zohamba nabo labantwana bazi ukuthi kahle kahle umamami mina lana ubani ayi yazini sizasala siyibiza ngokuthi co-parenting lento lena eyenzeka lana manje if izinkukhu zikhona ukushaya i-co-parenting ziyizilwane thina sihlulwa yini siba abantu lokho sigijimisana kumakhona ala maqanda lawa amasose wabolile nala metoti leyo wathesta ngamanzi bese ngekho isidingo sokuthi ngiyenze and angeke ukhona lahle dustbin yes imagine sewathuthumbile lapha ukuthuthumba ukubhasta guys nalazi ukuthi linuka kanjani liqanda leli so to be on a safe side vele ukuthi wagubhela ayi asazi umshana makabhorekile lapha ngigagubhulule la cause no dilasko wadlala lapha gubhagubha ngala matrekela wakhe yes kanti bengigubhela amaqanda wahlola sisemaceda ukugubhela lamaqanda lapha ngathi yazi nathi ngikhipha ichef yamagundwana phela manje sekunamantswela amancane lamagundwana azazishiya yabona le chef le yashaya ke phezulu kwegundwana strong gabe at least namuhla nginivezelile igama ke mara ngiyazi ukhona kuma comments yokubuza ukuthi yini le chef yamagundwana mara ulibonile igama ngasho ngiyithela lapha ephathi sidlana izinkukhu zingafiki nokufika khona leni highway yamagundwana kwamthana kafinyeleli lapha eyuzayibona ibona imakhalakhala cabanga ukuthi maswide umuntu yokubotsha izandla nenyawo ngiyokufela ejele lapha khona mara ngihlezi ngimfundisa ukuthi hey le iyabulala le utshwala le iyachisa mara yabaza abantwana masebabodwa abagangaganga ningibona ngincame kangaka madoda ngivasa iskipha phela ngivasela uChristmas eyamashumo okuthenga izimpahla ezishakahlangana ngavela ngathi yazi nathi ngizivasela iskipha sami ekade esikhona engasimbatha kayi-1 bese ngizozimbathela sona ngoChristmas angazi ukuthi ngiyokwenza njani ke ngezi-28 December lapha e-birthday celebration kaMuzi Thular lapha ekhona lethu ngeTweefontein yes phela abantu bangandebele bayambatha abadlalo yes na ungaziwe ungafunga ukuthi bane-factory empahla ngejardini mara ngineplan ngicabanga ukuzimbathela ama-overall lapha bese ngijame eduze kwespeaker bazocabanga ukuthi ngimo-connect sound so angekhe bangicale ngelihle lokunjalo kuhle into engenza ukuthi ngingabi nemali okuthenga izimpahla za-Christmas into nasi but it was worth it phela manje ngifuna ukuyishayela amanye amavlog anzima kakhulu ahamba emoyeni niyazi ukuthi unboxing angeke ngiyishaye ngiyi-1 nakanjani kumele ngibize umshana azobukela ubhizi lapha mayume yinhle ngithi hoho mfanami angisho ngifuna ukumgijimisa ngayenhle kuyazi nathi ngiyiset-up fast lapho ceda lapho ngikhima inyako ngimjikisele ngale movie makabuye ayithola iflyer la nimgijimise strong niyawadla amavidiyo asemaplazini happy Christmas and merry new year guys ngicela siziphatheni kahle singadli imali ngathi umhlaba uyabhubha manje ngoDecember kunoJanuwari osezayo majita ningathi banijabule khulu lapha emathaveni nithole senigcwalisa amatafula lapho ngoJanuwari nabathi umntwana kana-school bag uthoma urareka mara niyazi ukuthi angeke nibhayiseke mina ngikhona all you need to do ma unganamali ngoJanuwari just go to www.boostloans.co.za use my promo code when you apply for the loan and get approved within 24 hours